Difu go boys patu aklam along ingdeng trop sekera pli Republic Day aran nikatalon pon. Pothalangso along West Karbi Anglong DC Krishna Borua pen pajangre atum aphan pe kar omkeron. Non birtang ton pen aljupon sinang pini arkoing korat trok arni an kanwang ason thak pining asengkan lethot takar bianglong ahem pi di puarong supi along difu gob boys higher secondary school patu aklam along Karbianglong district administration atum pen cepatir pi ponsi porphai sirke malom pen KAACCM Dr. Tuliram Ronghang ai himten India mate alama ingdeng trok sekerap li Republic Day aran ni katalon pon lason si lason ason school college atum ahin pen marpas pen danglok karbikan barin tiwa asamis bodo adivasi pen pregjam akhai atum kekan sitame cepak langdun labangso amai along kacetong KAACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh BMLA Dor Singh Ronghang MLA Bidasing Ingleng MEC Joni Timong Ketong Donsi ingdeng trok sekera Free Republic Day aran ni katalon pon ing samjin pen mai pajut pon halapu KAACCM Dr. Tuliram Ronghang lam thejai pon along India Constitution along ketok dak Article 244A hemprek kang thim ke palong ponji aphan selangdo arat cito pon lote longwekji puta ningge pon News Desk Report Public TV Karbianglong. Piniar koi ni phaing korop ho ar ni West Karbianglong DC Krishna Borua pen jesemet kapajangre atum aphan pe kar omkeron pon non kang sama por ahut pe si umowederji pumatha ponsi pothalang so kido bang plikep sose kapajangre mate ahe marit kawi atum aphan panong si pe kar omkeron pon lo bang so keron along kichu athisiri sitame alang li ari deng pen pipa jirpon lapen labang so abido soram mate kapajangre ahem bang plikep sose do lapen alang litum aphan kalana mate kelang atum bang troksi do pusi nang pacini dun.